Poštovani gledalci, vi ste na kanalu Put oko sveta sa Cecom. Kao što vidite, u mojoj kuhinji jesen caruje. Zaista želim da podelim ove kadrove sa vama, da vidite kako je kod mene u kuhinji. Ja uživam u tome. Ovdje dobro vidite, jorgovan je procvetao sredinom oktobra. Vidimo beli, plavi jorgovan. Tu je jedna lijepa bundevica. Zatim voće, u korpi, plodovi jeseni, kao što vidite, dragi moji prijatelji, lišće u zlatnim bojama. Tako je božanstveno i lijepo, zaista ja uživam tako da aranžiram, dekorišem svoju kuhinju u prostoru u kome radim. Nadam se da ste i vi nešto uneli u bojama jeseni u vašem domu, u kuhinji. Zašto da ne? Pogledajte kako je to zaista božanstveno. Hvala na praćenju mog kanala. Ja se zahvaljujem na vašem izdvojenom vremenu, dragi prijatelji. Srdačno vas pozdravljam. Želim vam lijepu toplu jesen. Uživajte u plodovima i darovima koje nam jesen pruža. Do sljedećeg videa srdačan pozdrav, svako dobro. Kanal Put oko sveta sa Cecom.